believe that Hillerød goes all the way back to the year 1200. The city grew up around the old farm Hillerød's home, which Frederick II later took over. He broke down the farm and built the Frederiksborg Castle instead. Frederick II made many efforts to make the city into the region's shopping center. This is how we know Hillerød today. Storbymennesker, det er jo sådan nogle, der vil flytte til København. Og storbymennesker, det er sådan nogle, der vil have fest. De vil have festivaler, de vil have biografer og det hele. Det har vi sådan set også i Hillerød. Men vi har også naturen, og vi har frie, dejlige steder, hvor vi kan gå tur i skoven eller cykle en længere tur. Det er lidt sværere i København. Hillerød is a clear trend among the people in Nordsjælland. It's because of the good shopping life near the trains and highway. People have the opportunities to work both in Hillerød or Copenhagen. It's also because of a better functioning municipality and with a rich cultural life. Hillerød er et trygt og dejligt sted, og det er et dejligt sted at have børn, fordi der er alle de faciliteter, man overhovedet kunne tænke sig. Nu hvor mine drenge er blevet store og begyndt at gå i byen og være ude om aftenen og sådan noget, så føles det også trygt og sikkert at være i Hillerød. Jeg elsker at spille håndbold, og vi har en god sportscenter med mange muligheder. Hillerød is proud to offer many opportunities for everyone at any age. It's an educational and fast developing city. The city is developing new neighborhoods with housing, businesses and more. For more details, please check our website or magazine. Thanks for watching.